Ошол эт сатканын жолушу эсептеп чыгарганбыз. Чынында эле мындай айтканда бизге Чоңуш шаарына бул Арагон районунан келет. Буханын эти. Андан тышкары Уйдун эти Унайдын этиндебиз. Ал жайлоодон келген. Ошондо сүйлөшкөндө biz eşitlik çıkarsa aldığımda Aragon rayonunda 480-485'e çeyin U-boy midan bir atışa. Anam aldım masayını arasına dalıp o iki parası saat deyip şurada oğan yetin satkanda 500'e satılacak bu ürünü. Anam ulacındın etin azından da oyuncu masayını arasına. Makul sorucu olmalı. Ben bu masayı Savaşımız bir de